विशेष अदालत पोलिमर नोट छपाई प्रकरणे लापी पुलाम गभर्नर तिलक रावल लिसैया सोमेस्त सफाई ब्युगुदु थमथ निदन हो चितकावंगु पोलिमर नोट छापे याकुबले भ्रष्टाचार जुगु धासे दत्यन हो अख्तियार पुलाम गभर्नर रावल नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्र केशरी पौड्याल हो अस्ट्रेलिया मे फ्लावर लिमिटेड या स्थानीय प्रतिनिधि हिमाल बहादुर पाण्डे या भ्रष्टाचार मुद्दा तगुख विशेष अदालत पोलिमर नोट प्रकरणे अख्तियार माको अनुसन्धान मयागुली तप्यङ्ग हो भलसा कहा बहुगु दसिया मगामचा दोगु धासै सोमेस्त सफाई बिगु फसला यागु ख अबले या गभर्नर रावल नोट विभाग प्रमुख पौड्याल हो पाण्डे उगु धेवा छापे याकुबले नेपाल राष्ट्र बैंक या पत्या मजुकथ धेवा पुइका बामे काकु दोप अख्तियार ख चितका वंगु पोलिमर नोट न्यागु कोती पा छापे याकेत है मे फ्लावर कंपनी या बिगु न ख नोट छापे यागु कंपनी या धेवा बढे याका न उम्स भ्रष्टाचार यागु अख्तियार नेथंगु दु उपि सोम जना गुइ छगु लख गुदो चासो हो चे गुतका धेवा भ्रष्टाचार यागु दोप अख्तियार बिगु दु